To se svi. Puta, promjeva gore. Doma kulture i gore. Evo biti bolje, a? Lako može uvijek. Može radiš vam uvijek bez fiziga. Samo za slobodu. Ostavljam ti i donim ovaj punčka. Od njih vlastnika. Znaš možda kakvih ima, puta dole u odvah. Govorim po komodeli, a? Ja, isto.
kornjače ovdje, to naše zime. Sinoć prvi put poslije 10 dana imao mirnu noć. Sa okolnih brda na grad nije pala ni jedna granata, ali su Konjičani noć proveli u svojim podrumima jer je na snazi neprestano zračna opasnost. Jedan avion nadlijetao je grad i juče, ali prvi put nije borbeno djelovao. Od silnih granata koje su posljednjih dana padale na grad, stradali su uglavnom civilni objekti u starom gradu i centru grada. Sakralni objekti raketirani su 3 noći uzastopno. Iako se grad svaku noć zasipa desetinama granata, žrtava nema. Konjic još uvijek ima i struju i vodu, a iako je snabdijevanje maksimalno otežano, za sada ne nedostaje osnovnih namirnica iz ratnih robnih rezervi. Nema lijekova, sve je veća nestašica sanitetskog materijala, a u onim prodavnicama koje nisu zatvorene uglavnom nema ništa osim hljeba. Cestovni i željeznički saobraćaj u potpunom su prekidu u svim pravcima već više od mjesec dana, a Konjičanima posebno teško pada prekid telefonskih veza sa svijetom. Ne samo da je onemogućen kontakt sa nekoliko hiljada izbjeglica iz Konjica, nego i sa informativnim kućama u Republici. Uprkos sve brojnim blokadama i teškoćama, Konjic je grad koji sve jače i organizovanije brani svoju slobodu. Većina vojnih objekata već je u rukama branitelja grada, koji su spremni da Konjic odbrane i sačuvaju od daljnjih razaranja. Borim se za slobodu, za narod ovaj ovdje koji tlače četnici okupacioni, koji uništavaju sve redom, uništavaju naš grad. Mi smo ovdje da ga štitimo. I mi ćemo ga osloboditi, a ko ovo da još uskoro. Ako hoće da žive sa nama, neka žive. Mi im ništa ne branimo, nisu ni ugroženi bili i vas da govore da su ugroženi. Međutim, ako treba i život ćemo dati, ali ne damo Bosni i Hercegovini. Borim se i da naša djeca u budućnosti bolje žive, da mogu ići slobodno u školu, da se kreću, igraju, a ne da se hranjaju po skloništima i u memlim podrumima da borave i noćivaju. Od prije 2 dana Konjic pod jedinstvenom komandom brane snage Hrvatskog vijeća obrane i teritorijalne odbrane opštine Konjic. Da nada da će Konjic biti odbranjen ima jako uporište, govori i podatak da su na teritoriji opštine Konjic u 2 dana oborena 4 aviona i 1 helikopter bivše Jugoslovenske armije. Na gostinskim bojištima nakon noćašnjeg topničkog napada kada je na položaj Hrvatske. Vidi onaj, od uzgo ćeš pogledati kasnije. Jel vidiš ovdje? Ono... Hrana ovdje što ima. U togu nije bitno, bolje to ne da čeka. Dobro ovo što je radi. Tu sam na podrumu. Odmoj se. Viš motora, to slaži, to je šta je ovdje bilo? Teretana izgleda. Teretana je. No ovdje vidiš, do istog hrana ćeš deli. Dobro, jedi. A viš ovdje, to ne zna neki šta je, ko zna šta.
Svijeta, to je bilo ventilator, tako nešto. Samo daj li svjetljava napis, molim te. Ovo je bilo već za pečicu. A zašto? Svijet. Evo ga mi ja s česom. Ajde samo dvoje. Neko oni dvoje sjedli. Ustaju samo da pali i mesu. Šta je bilo, recite mi? Šta je bilo? Ma to je bilo, ja sam na mene, sve jednom ručio pao. Ja sam pali, samo da nam je pojeti, ja sam uvište. Ja sam je sve spagi. Dolaska u selo Malovan, obratit će nam se predsjednik općine. Evropa doprinese da u Jugoslaviji bude mir. Jer njihove odluke koje su do sada donijeli samo su zlo Jugoslaviji učinili. Ničim nisu doprineli kako u Jugoslaviji bi zavladao mir. Toliko, hvala. Thank you.
Ja mislim da je u centru Kupresa je najveći deo srpskog stanovništva. Pa su ustaše gađali i uništili deo centra Kupresa, nedužnog stanovništva. A to, hoću da kažem, žena, djece i ostali stvari koje možda se uvjerite kad dođete i da slikate to. Ko vas je mobilisao? Teritorijalna obrana Tomislav Branić. Kako ste se vi zvali u njihovoj vojsci? Teritorijalci. Ne, mi ćemo posle dogovoriti tamo s ovim. Jesu li? Ne.
Hajde vi gospodo, dođi. Tamo odi. Moj Anci. Ajmo dečki. Trebali govoriti. Pričata. Ajmo. A mali mi je sad priča. Ne na tebi. Dosta je bilo. Ovo je 203. Ćao, lova pokrewa. Gleda, igla ova valja. Odmah s lijeve strane cijepiva. Netko je drčko baver. A tako je vlijed. To je sve to ako tu je tijelo. stvari dolazi u Europu, pa ne znam da to mogu da usvojim da traži bezbednost, mada on ne mora da o tome. Ministar unutarnjih poslova naš, vidjet će se vratno sutra.
imamo ideje o tome na koji način regulisali naš odnos sa vojskom, pa ćemo moći ovaj predlog. Ja nekako stanje će biti sve bolestan, koji to radi. Bio sinoć na televiziji odakle je pucano i da je bombardovano Sarajevo na onakav način. Mislim, ne bombardovano, nekom sigurno sa ovim ljudima. I htio sam razgovarati toga i htio sam da razgovaram da se veliki broj naših MUP-ovaca angažuje oko odbrane iz Sarajeva, a dok nam ovamo vrše pljačku na sve strane. I dogovorili smo se, bio je prisutan general Petagić, general Kanjac i ja. On je obećao da će, ukoliko nastavi se sa bombardovanjem, odnosno pucanjem na Sarajevo, da će uzvratiti na one koji budu napadali Sarajevo. To je obavijestio, kaže i jutros i Karadžića, obavijestio je gospođu Plašić od Markoljevića, što se toga tiče. S druge strane kaže da niko ne napada armiju, da armija će biti u službi naroda i da neće ni u kom slučaju dozvoliti da nju neko napada, a neće ni ona dozvoliti da napada se sad. On nije mogao doći ovdje zato što je kasno dobio poziv i predložio je sastanak u subotu u 12 sati. U subotu? U subotu u 12 sati. Dobro, ja mislim što mi to privatno budemo živjeti. Ako on stoji za ove vijesti... Ili da mi svi idemo gore. Nije loše. Da, dobro, angažirat ćemo evo. Nemamo mjesta, da. Mi ćemo otići na noge, ali za mir otići ćemo na noge. Nećemo na noge otići. Da napravimo pauzu da ga zovnemo. Ja sam ga zvao. Nećemo ga moliti da dođe. On ima polje da dođe u predsjedništvo upućen 2 puta. On je ovo izjavio i rekao je Petagiću da može zajedno sa mnom dati takvu izjavu na radio ili za televiziju. Čujete, jednu stvar Mohamed, molim vas, nemojte više izjaviti. On ima pismo od nas da dođe, mora nije odgovorio na njega, ne trebamo nikakav Dobro, da je nastala jedna nova pravna, ustavno-pravna, odnosno državno-pravna i međunarodno-pravna sigurnost. To znači Bosna i Hercegovina je od međunarodne zajednice priznat državno-pravna sigurnost. Prema tome, osnov i platform za razgovor sa armijom može da bude samo adekvatno priznavanje te činjenice i od strane. A drugo, mislim da bilo potrebno da se armiji predoči mogućnosti da se o svim pitanjima gdje se eventualno sukobljava neki aktualni interes bosanske države i armije može naći pregovorima rješenja. Ova država, Bosna i Hercegovina, koja nastaje i rađa se i stvara u muku, neće biti i neće voditi politiku rata prema kome, neće prihvatiti izazov, rukavicu ratnu koju nam je neko uputio. Mi možemo biti prisiljeni da se branimo i onda ćemo se organizirati i branit ćemo se pogorčenije što možemo. Ali mi nudimo jednu platformu mira i nudimo platformu političke rekoncilijacije. Ali međutim, ta rekoncilijacija politička može da se ostvaruje samo uz respekt ove ključne činjenice. To znači... Pošteno sam služio Jugoslovenskoj narodnoj armiji, bio Titov pitomac, drugi u rangu u svojoj klasi i pošteno odradio 30 godina na svim poslovima od komandira voda do komandanta artiljerijskog diviziona, teške artiljerije i na drugim političkim dužnostima na kojima sam se nalazio. Žao mi je što je do ovog došlo. Iskreno mi je žao. Ali isto tako jasno je svakom pripadniku Jugoslovenske narodne armije koji nije srpske nacionalnosti da mu nije mjesto u ovim trenucima da se nalazi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.
Zato, gospodo, imam bezbroj argumenata za tu tvrdnju. Zar možemo skrštenih ruku promatrati kad nam potoci krvi teku Višegradom, Fočom, Goraždem, zapadnom Hercegovinom, južnom Hercegovinom, dolinom Drine, iz dana u dan, i da nas neko blefira, da nam govori da Jugoslovenska narodna armija nema ništa sa tim. Bombardovanje Sarajeva ni u kom slučaju niko ne bi mogao uraditi, a ona mog prijatelja i kolege donedavno Petahagića izjava da se insceniraju artiljerijski plotuni po Sarajevu, podmeću stanovnici Baščaršije i ostalih dijelova Bistrika eksploziv u svoje avlije, potpaljuju ga da bi prikazali dejstvo artiljerije, pa to je najortodoksnija laž. To da čovjek kaže, trebala bi mu savjest biti strahovito pomučena i ne bi trebao da se nalazi među zdravim ljudima. Tu artiljeriju su davnih dana obezbedili moji paljani u opštini Pale i drugi koji su im se pridružili iz magacina okolice Sarajeva i sa Korana. Obezbeđeni su ne samo od sredstava teritorijalne odbrane, nego isto tako od Jugoslovenske narodne armije, koja je još više dala nego što im je trebalo. Borbeni komplet bestrzajnih topova i minobacača 82 mm jeste 30 do 40 granata, a gospodo znate i Sarajlije znaju koliko su granata preživjeli za ovih proteklih nekoliko dana po svom gradu, po svojim dvorištima, kućama i tako dalje. Odakle te granate? Koji daje? Niko od drugih ih nije imao nego Jugoslovenska narodna armija. Pa više nema nikakve dileme. Jasni su stavovi gdje se nalazi Jugoslovenska narodna armija, na čijoj je strani. Ovo jeste za zdrav razum teško prihvatiti, ali je činjenica, ako mi nju ne budemo dali u javnost kao takvu da je tačna, onda ćemo biti u zabludi još više i to će nas još više koštati. A mislim da zablude više nema. Mislim da i ovo što su iscenirali danas oko aerodroma, da je isto tako čista izmišljotina. Postavili su nekoliko svojih ljudi, imamo i brojeve telefona ljudi koji su nam se javljali, da isceniraju, da ih napadaju zelene beretke i patriotska liga oko aerodroma, da bi svjetskoj javnosti i jugoslovenskoj zamazali još jedan put oči. Vjerujte mi, dragi prijatelji, osjećam se rasterećen kao da sam bacio ranac olova sa svojih leđa. Lebdim kao leptir od zadovoljstva što sam po prvi put na pravoj strani. I pozivam sve svoje drugove da ne budu u zabludi, ne samo muslimane, nego i Hrvate i Srbe, jer bit će im savjest čistija da nam se pridruže u odbrani ove naše domovine i jedine za koju se treba žrtvovati ako treba. Hvala vam. Pozdravljam sve građane Republike Bosne i Hercegovine i čestitam suverenost i nezavisnost. Pozdravljam sve građane koji brane kako znaju i umiju našu mladu državu. Ja sam komandant teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, zvanične oružane sile koju Kukanjac naziva paravojnu. Pa Milutine, šta bismo mi to trebali da uradimo i kakve oružane snage da formiramo da bi ih ti priznao kao zvanične, a od tebe, nažalost, mi to i ne tražimo. Ti si vojnik, kao i ja, bivše Jugoslavije. Za razliku od mene, u tuđoj si zemlji, a mi smo na svome. U udžbenicima iz kojih smo i zajedno učili, tačno je napisano kako se zove prvi, a ko su drugi. I još nešto smo naučili. Da je narod nepobediv. Pa ti vidi šta je činiti. Umjesto poziva na saradnju i zajedničku borbu za odbranu mlade suverene republike i obezbeđenja mira u istoj, ti nanudiš raščišćavanje paravojnog štaba teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Svi koji nas i ostale štabove teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine nazivate paravojnim,
vi u stvari ne priznajete legalitet i legitimitet države Republike Bosne i Hercegovine i njenog rukovodstva. Bez obzira na armijske prijetnje, mi nudimo saradnju u obostranom interesu, a u cilju sprečavanja dalje krvoprolića i obezbeđenja mira svim narodima Bosne i Hercegovine. Mi želimo da se vi što prije vrate svojim kućama i porodicama koje ste većinom blagovremeno sklonili u Srbiju. Narodu Bosne i Hercegovine prepuste uređenje vlastitog života. Neka se konferencija o Bosni i Hercegovini odvija bez dekora oružja i detonacija. Svim starješinama i vojnicima jedinica Jugoslovenske narodne armije želim da se što prije vrate kućama, jer ne vredi bespredmetno ginuti na tuđoj zemlji. I Srbija i Crna Gora će slaviti samo svoje branioce, a žrtve u Bosni i Hercegovini bit će samo oplakivanje. Od starešina i vojnika iz Bosne i Hercegovine očekujem da stanu u stroj branitelja rodne grude, a dobro nam je došao svaki onaj iz bilo kog kraja ko smatra da može pomoći odbrani integriteta Republike Bosne i Hercegovine i očuvanja neraskidivih veza muslimanskog, srpskog i hrvatskog naroda na ovim prostorima. Jedinice teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine iz časa u čas narastaju u snagu koja može i hoće braniti i odbraniti integritet ove države, naše Republike Bosne i Hercegovine. Pridružite nam se. Dva teška diplomatska udarca u jednome tjednu, ni manje trošne države od Miloševićeve Srbije ne bi olako otrpjele izolaciju od Europske zajednice i isključenje iz Kesa. Beogradski je režim na iskušenju i na mukama, briselskom deklaracijom stavljene na optuženičku klupu, a odlukama iz Helsinkija ostatak Jugoslavije izbačen je iz klupa u kojima civilizirane države raspravljaju o miru i sigurnosti. Srbija vodi rat protiv svojih susjeda, napada, ruši i osvaja. Zato su joj uskraćena prava da bude u društvu s ostalim evropskim zemljama, za neko vrijeme barem, kazna je primjerena zločinu. Nikad se prema Miloševićevu režimu Evropa nije postavila tako odlučno i jedinstveno. U Brislu nije bilo nikakvog advokatiranja, ni s francuske strane, često sklone Beogradu, kako to odričući se savezništva priznaju pariške novine, a ni iz grčkih redova. To je znak koliko su srbijansko-crnogorske pozicije postale neobranjive. Na hrvatskom slučaju evropske su zemlje prema Miloševiću bile blage, gotovo svoučešnosti blage. Ovog su puta s ratom u Bosni i Hercegovini prestali svi obziri. Srbija je označena glavnim krivcem, od nje se traži da povuče svu vojsku iz te republike bez obzira gdje su vojnici rođeni i koje su nacionalnosti, da prizna granice drugih republika i da dade prava nesrpskim manjinama kakva traži za Srbe u Hrvatskoj. Ukratko, beogradski je režim stavljen pred teški izbor, ili će prihvatiti evropska pravila demokratske igre, ili će mu Evropa nametnuti političku i diplomatsku izolaciju i ekonomske sankcije. Kao upozorenje, Evropska je 12-torica posegnula za poznatim metodom pozivanja ambasadora na konzultacije. To je opomena ili više prijetnja ako nastavi dalje. Da je ostalo samo na briselskim odlukama, srbijansko-crnogorska Jugoslavija bi se pekla na diplomatskoj žeravici. Dodatak iz Helsinkija, da se ta staronova država isključi iz Kesa do kraja lipnja, samo je još više potpalio vatru diplomatske izolacije na kojoj se peče Srbija zbog svoje osvajačke politike. Njen loš glas se sve dalje čuje, novi će tjedan početi s novom etapom izolacije. Na ministarskom sastanku moćnog OECD-a, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, sutra u Parizu, neće biti ni stare ni nove Jugoslavije nakon 30 godina stalne suradnje. Do sad je Milošević išao kao buldožer, sad mu se to počinje vraćati kao bumerang. Na zasjedanju koje će sigurno ući u istoriju srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine, odlučeno je da se formira vojska Srpske republike. Za komandanta glavnog štaba imenovan je general potpukovnik Ratko Mladić. Skupština srpskog naroda u Banja Luci donijela je i odluku o formiranju Narodne banke Srpske republike. Sjedište banke bit će u najvećem krajiškom gradu, a prvi guverner je Milenko Vračar. Juče je usvojena i odluka o načinu održavanja granica, kao i odluka da zastava Srpske republike bude crveno-plavo-bijela. Nakon Banja Lučkog zasjedanja izuzetno svečano bilo je na glavnom gradskom trgu. Desetine hiljada krajišnika
pozdravili su protagoniste prvog skupštinskog zasjedanja, sada već definisane Republike Bosne i Hercegovine, Srpske Bosne i Hercegovine. Potom je uslijedila parada srpskih oružanih snaga i Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike. Vlada Republike Srpska Krajina ocijenila je danas da se političko-bezbjednosna situacija na prostorima Krajine usložava i komplikuje. Ovakva ocjena obrazlaže se učestalim pretnjama, provociranjima i ispadima hrvatskih oružanih snaga te ubacivanjem terorističko-diverzantskih grupa na prostore Krajine. Pored toga, učestale su i dezinformacije oko dolaska rezervstaja snaga UNPROFOR-a. Destabilizaciji stanja doprinosi i nestašica nafte i goriva uopće, lijekova te hrane za izbjeglice. Ponudila je već poznati stav po kojem srpski narod Krajine neće doći pod legislativu Hrvatske, a u budućim političkim pregovorima o konačnom rješenju krize Krajinu će zastupati samo njeni legitimni organi. Ali je Izetbegović imao je buran tjedan. Nekoliko je puta bezuspješno pokušao razgovarati i pregovarati s Borislavom Kostićem i generalom Panićem. Na njega je pokušan atentat. Ipak izjave prvog čovjeka Bosne i Hercegovine postaju sve odlučnije. Moram biti vrlo otvoren. Gospodin Karadžić je učinio sve da ovdje podijeli građane i da nas odvoji od srpskog naroda. Ja mislim da u tome nije uspio. Međutim, dijagnoza je, čini mi se, mogla bi se reći u dvije riječi. Mržnja i oružje. Mržnju je dao Karadžić, oružje dala armija. Rezultat se... Međutim, zločini se neće moći sakriti. Da, vidite, sve je učinjeno. Vidite ovo što se događa sa televizijom Sarajevo, u kome se jedan po jedan odašiljač isključuje. Sračunato je na to da će se zločini koji se danas čine, masovni zločini, monstruozni zločini koji se čine, da se sakriju od svijeta. I da javnost ni Bosne i Hercegovine, Jugoslavije, bivše Jugoslavije, ovog prostora jugoslavenskog i svijeta, međunarodna javnost, da to ne sazna. Međutim, kao što vidi, ipak istina prodire uprkos svemu tome. Samo neka se zna da je motiv isključivanja ovih monitora. Vi znate da je Sarajevo radio, TV Sarajevo ostavio samo sad imamo, čini mi se, samo koji je oštećen i Bjelašnicu. Sve drugo je okrenuto, sve je drugo oduzeto. Motiv je bio, znalo se da je u programu su zločini u Bosni i Hercegovini, oni se trebaju sakriti od svijeta. Naravno, zločini se neće moći sakriti. Na što se oslanjati u vremenu koji nam predstoji? Na vanjsku pomoć kojoj i do sada je bilo mjesta i bilo je apela, ili na domaće snage da to tako... Na domaće snage, prije svega na domaće snage. Ovo iskustvo, ovo gorko iskustvo koje imamo pokazalo je da se mi možemo braniti. Ovo je jedna neravna borba. Odnos snaga između nas i agresora. Agresori su, znate, SDS, potpomognuta armijom, ili armija potpomognuta SDS-om, kako god hoćete. Na nekim mjestima je odnos 1:100, 1:10. Dakle, to je jedna neravna borba i ja koristim ovu priliku da istaknem i da odam priznanje braniocima Sarajeva, Mostara, Bosanskog Broda, Kalesije i drugih mjesta. Foče, koja se još uvijek bori na isti način, Goražda, Čapljine, Bosanske Krupe. Ne bih htio da pominjem ljude, iako znam poimence mnogo ljudi koji vode ovu borbu, da ne bih nekoga izostavio, nekom učinio nepravdu. Oni su pokazali da se građani Bosne i Hercegovine mogu nositi sa ovom nevoljom koja je snašla. Kako je to oslobađati svoje? Eto, baš to su iskusili Hrvati i muslimani Bosanskog Broda i okolnih sela. Dojučerašnji susjedi su im postali jednoga jutra okupatori. Prvo su im napravili barikade, počeli kretanje usmjeravati puškama, a do paljenja i ubijanja, vidjeli smo, došli su ekspresno. Znalo se što hoće Srbi, znalo se kakvi su. Branitelje Bosanskog Broda i Bosanskog Posavlja to nije iznenadilo. Uspjesi koji su bili proteklih dana su samo rezultat dobrog predviđanja s naše strane u odnosu na neprijatelja i mi smo djelovali onaj moment kad smo osjetili da su najslabiji. Znači, imali su odljev svojih snaga, tehnika je ostajala samo sa posadama, uglavnom bilo je tu još mnogo drugih stvari koje smo mi uspjeli riješiti, na sreću smo uspjeli riješiti i polupati ih baš tamo gdje su mislili da su najtvrđi, a to su ti njihovi oklopni divizioni oko nas, koji su se bili nadvili i zacrnili nam nebo jednostavno, jeli? Četnici su natjerani u panični bijeg.
Početkom tjedna tražila se karta više za autobus, za one viđenije, za helikopter. Bježalo se iz Lješća i Vinske, iz kojih je do prije par dana ispaljivana sva sila mina i ostalih granata. U isto vrijeme izumitelji prozirnih laži iz Srbije stalno su prigovarali Hrvatskoj da pomaže Bosni i Hercegovini. Zašto ne? Radi se o odnosu dvije suverene države. Ali isto vrijeme, pored odnosa dvije suverene države, postoje još dva bitna faktora koja daju sadržaj tome odnosu. Prvi je da preko Save žive u većini Hrvati i da po našem Ustavu smo mi dužni da se brinemo za Hrvate u drugim republikama izvan Hrvatske. I drugo, da je sa tog teritorija gdje žive Hrvati izvršena nova agresija na Republiku Hrvatsku. U Bosanskom Brodu od četvrtka mir. I u Slavonskom Brodu. Istjerani četnici, protjerani, poraženi. Zašto su uopće dolazili? Ovi što su došli, tu sve piše po ulicama, vidjet ćete. Beli orlovi, Vranje, Niš, Prokuplje, gdje su im sada? Šta su došli ovdje 300-400 kilometara? Koga su oni došli braniti? Mi branimo svoj kućni prag i svoje. Je li tako? Kažu da miroljubivim Hrvatima, bili iz Hrvatske ili iz Bosne, možete doslovce sjediti na glavi, ali samo do trena dok mu ne takneš dom. Poslije vidjeli ste. Iza zapadne Hercegovine i Neumskog zaleđa još je jedan ratni tjedan. Stanovnici ovih krajeva svako jutro imaju obavezno buđenje sirenom za zračnu opasnost, a noći i dane uglavnom provode u skloništima. U Neumskom zaleđu vode se bez prekida teške borbe. Četnici iz Trebinja, Ljubinja, ali i oni uvozni svaki dan tuku sjeveroistočni dio općine. Prošle nedelje zrakoplovi su izbacili 4 bombe na sam Neum. U hotelu Salinac i odmaralištu CK nitko više neće ljetovati, no srećom samo su 3 osobe lakše ozlijeđene. 2 dana kasnije zrakoplovi ponovo napadaju, ovaj put Hutovo i Topolovo. U srijedu isto mjesto, isti zločin, a neprijateljski topnici u ovim brdima nikada ne miruju. U subotu su se okomili i na Neum, posljedice samo materijalne. Ipak na svojem terenu pripadnici Hrvatskog vijeća obrane što brane Neum bolji su borci. Gotovo svakoga dana na kartama se ucrtava pomak linije fronte prema naprijed, a povremeni četnički pokušaj proboja završavaju ovako. Zarobljavanjem po 10-ak jurišnika. U zapadnom dijelu Hercegovine zrakoplovstvo također hara i razara. Prošle nedelje 4 bombe nadoljane u Čapljinskoj općini, raketiran Široki Brijeg. Ponedjeljak ponovo pod udarom iz zraka Čapljina, no i zrakoplovi su tog dana bili nad dobrim udarom sa kopnom. Protuavionci Hrvatskog vijeća obrane oborili su 2 zrakoplova. Tek nakon 2 dana jugopiloti osmijelili su se spustiti niže i raketirali Višiće i Dračevo u blizini Čapljine. U ovim napadima nekoliko je ljudi lakše ozlijeđeno, no Čapljinci stradaju uglavnom od granata. Srušivši u prošlu nedjelju sve mostove na Neretvi, četnici s lijeve obale, sa sigurnog, bar nekoliko puta dnevno ispaljuju plotun granata na grad. Stradavaju uglavnom civili, a branitelji na takav kukavičluk bijesne. Da bi da ušli u grad pa da se ovdje bijem. To bi htjeli. To bi htjeli. Nek slobodno pređu, pustit ćemo i nek pređu vodu. Samo nesinci ne znaju plivati, glave su im velike, pa koji to održi, odlično. Oni neće ni smjeti prsa od prsa. A volio bi da hoće. Nek zakažu i mjesto i vrijeme i teren. Ali evo vidite kako je to sve zasad. Ipak vjeruju da će ih vrlo brzo otjerati daleko od Neretve. U najnovije izvješću koje smo dobili mi iz Vijeća sigurnosti, tamo se spominju, u toj rezoluciji spominju se i elementi Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini. Što se o tome može reći? Ako se pod elementima Hrvatske vojske razumijevaju postrojbe koje se upućuju na ratište po zapovjedništvom glavnog stožera ili nekoga iz glavnog stožera vlade ili tako dalje, onda se može reći da mi tamo takvih postrojbi nemamo. Ali ako se govori o ljudima koji su rođeni na teritoriju Herceg Bosne, a slučaj je takav bio i sa mnom, koji su dakle svojom voljom unutar odmora kojeg su uzeli ili godišnjeg dopusta ili bilo čega otišli se boriti tamo gdje su rođeni, onda o tome nema spora.
tamo smo. Mi nikome nećemo dokazivati svoju pravovaljanost tako da ćemo pustiti da nas pokolju kao u Foči, Zvorniku ili Bijeljini, pa da se onda netko humanistički življava po svijetu da bi rekao evo Hrvati u svemu slušaju. Mi naravno poštivamo međunarodne ugovore, ali što se tiče vojske mene nitko ne može spriječiti da tamo gdje mi je djedovina i gdje sam ja rođen i gdje sam napadnut, nijedna međunarodna institucija, nijedna deklaracija, nijedan moral ne može mi zabraniti da se i kao pojedinac i kao pripadnik jednog naroda branim. Što su sada zadaci Hrvatske vojske? Glede rata uvijek treba voditi dvije stvari, imati na umu. Jedan je racionalan pristup koji kaže da Hrvatska vojska mora postojati, da ona ima zadaću osloboditi Hrvatsku, ako to bude morala. A drugi je uman pristup stvarima koji kaže da se unatoč tome što smo spremni osloboditi Hrvatsku do kraja, treba nastojati upotrijebiti da se to napravi što s manje žrtava. Ponajprije ljudskih žrtava, jer onaj tko nije bio u borbi, tko ne znaš kako izgledaju mrtva tijela mladića, kako izgledaju ranjeni, taj pokatkad olako daje izjave idemo mi krenuti. Te izjave su to oštrije što su ljudi udaljeni iz fronta. Ja sam to čak pokatkad formulirao kao zakon kvadratne udaljenosti. Dakle, oštri zahtjevi da se idu naprijed rastu s kvadratom udaljenosti onih ljudi koji to zahtijevaju udaljenosti od fronta. UNPROFOR je organizacija za nas koja je sa hrvatskim vladom, dakle legalnim predstavnicima, a vojska se naravno nalazi unutar legaliteta Hrvatske, drugim riječima ima svoju zadaću, potpisala nekakve ugovore. Ti ugovori kažu da oni trebaju u jednom vremenu preuzeti dolazak do uspostave hrvatskog suvereniteta na cijelom njegovom području. Oni će te ugovore ispuniti ili te ugovore neće ispuniti. Ako ih oni ne ispune, onda će Hrvatska vojska morati napraviti onaj posao koji od njih očekuje hrvatski narod. Novoosnovana zadužbina generala Dragoljuba Draže Mihajlovića najavljuje da će četničkom vođi podići spomenik na Ravnoj gori. Iza zadužbine stoji Srpski pokret obnove i Vuk Drašković. Bacaju posve novo svjetlo na lik i djelo generala. Nije on bio ratni zločinac, nego prvi antifašist u porobljenoj Europi. Državni mediji posvećuju uočljivo malo prostora tom događaju. Izvještaj s otkrivanja kojem je prisustvovalo nekoliko desetaka tisuća ljudi objavljuju u 52. minuti Dnevnika. Skup kome je po novinarskim procjenama prisustvovalo nekoliko desetina hiljada ljudi započeo intoniranje himne Bože pravde, potom je pušteno jato golubova mira, što je neuobičajeno za ovakve prilike, propraćeno pušnjavom. Potom se skupu obratio Vuk Drašković, predsjednik SPO-a, koji je, kako sam kaže, podneo raport generalu Mihajloviću o stanju srpske nacije. Vuk Drašković je naglasio da srpski narod ima 3 značajna zadatka, a da su u stvari sva 3 identična i svode se na rušenje komunista, odnosno sadašnje vlasti. Da razbijemo laž, da smo svuda omrznuti i neprihvaćeni samo zbog toga što smo Srbi. Laž, ogromna laž, neprihvaćeni smo samo zbog toga što u ovoj zemlji vlada ovaj režim. Izuzmemo li skandaloznu činjenicu da je ratni zločinac dobio spomenik, tresla su se brda, a rodio se miš. Ovaj predizborni incident Vuku je očito donio manje bodova nego li očekivao, budući da cijeli događaj nije digao očekivanu prašinu. Broj izbjeglih muslimana i Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Rijeci raste. Od ponedjeljka do danas, prema evidenciji Riječkog centra za socijalni rad, popeo se na 530, dok ih je na području regije 950. Samo u toku današnjeg dana prijavilo ih se 153, a broj onih koji se još nisu prijavili i dobili status izbjeglica daleko je veći. Budući da su postojeći kapaciteti za smještaj prognanika na području sjevernog Jadrana popunjeni, u Rijeci se žurno radi na iznalaženju prostora i osnivanja sabirnog centra za smještaj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. The recent conflict in Bosnia and Herzegovina has caused tens of thousands of people to have to leave their homes. We estimate that at this stage over 138,000 people have been compelled to flee their homes. The breakdown of that number is as follows. Some 36,000
are displaced within the Republic of Bosnia-Herzegovina. Some 29,000 have fled to Serbia, 66,000 have fled to Croatia, and some 6,000 have fled to Slovenia. Within the Republic of Bosnia-Herzegovina, some 20,000 have been compelled to flee on the strip of Bosnia next to the Drina River. 10,000 have been compelled to flee in the Herzegovina region, 4,900 in the northwestern Bosnia, and 2,000 in central Bosnia. The level of human tragedy that this conflict is causing is unprecedented in this region. We appeal to all parties to respect the rights of the displaced, not to persecute the victims of this conflict, and to allow our humanitarian aid to move freely and safely to the places where the displaced are. 2 days ago, I visited one example of the tragedy now facing the Republic, Foča. I've worked in 5 conflict situations, and the suffering and the level of destruction I've seen there is almost worse than anything I've seen anywhere. There are some 300 displaced children at the hospital in Foča. Today, we have sent a truck with some relief supplies for those children. There are both Serb and Muslim children there. We appeal to all parties to let our truck through and to assist the courageous work of the relief workers in Foča, the Red Cross Society in Foča, and the regional health center there. All nationalities are suffering as a result of this conflict. According to our estimates, some 35 to 40% of the displaced are of Muslim nationality, some 20-25% Serb, and some 20-25% are Croatian. Hvala Republiki Hrvatskoj što je primila zaista veliki broj izgnanika, izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Mi smo ovdje operirali sa cifrom od 65.000, međutim znano je da je to gotovo 85-90.000. Hoću da istaknem nešto što je vrlo bitno da se kaže, koliko je tu licemjerja u izvješćima, posebno beogradskim. Ističe se, oslobodili smo Zvornik, stavili smo zastave srpske zastave na džamije. Izgnanici iz Zvornika, iz Bijeljine su u Hrvatskoj. U Bijeljini se desio masakr kakav nije viđen. Mi nismo prosto vjerovali da nakon 50 godina može da dođe ponovo do takvih krvoprolića, do takvog odnosa, do takvog ubijanja, do takvog zlostavljanja. Hrvatska je sukobljena sa problemima svojih izgnanika. Poznato mi je da ih je preko 500.000 uz ove iz Bosne i Hercegovine. To je zaista velika cifra i ja se nadam da će međunarodna zajednica, danas smo kontaktirali sa generalnim konzulom Sjedinjenih Američkih Država ovdje u Zagrebu, da će međunarodna zajednica, prije svega Sjedinjene Američke Države, demokratska Europa, učiniti sve da se život tih izgnanika olakša i da bude primjeren čovjeku. Tomac. Hrvatska će primiti sve one koji dođu u Hrvatsku, a već smo poduzeli mjere na mnogo strana, da ono što ne možemo smjestiti i što ne možemo dugo držati, smjestimo u druge evropske države. I na ovom skupu u našem prijedlogu mi smo rekli da se spremaju, ako se rat ne zaustavi, za 100.000 izbjeglica koji će doći u susjedne zemlje, zapadne evropske zemlje. I svi državnici 40 zemalja u posebnoj rezoluciji su izrazili obavezu iz svojih zemalja i međunarodnih institucija da koliko god bude izbjeglica da moraju biti zbrinute i da je to odgovornost svih zemalja, ne samo Hrvatske. Hrvatska neće odbiti nijednog čovjeka bez obzira koje nacionalnosti bije koji bude tražio pomoć, a vjerujemo da ćemo dobiti pomoć svih drugih zemalja da na duži rok te probleme riješi. Broj prognanih iz Herceg Bosne svaki dan povećava se za nekoliko tisuća. Službeni podatak 65 do 70 tisuća. Večeras možda još nekoliko tisuća više. Božidar Vučurević poručuje da Srpska Hercegovina milom ili silom mora biti do Neretve. Silom se mijenja demografska slika Istočne Hercegovine. Svi ovi ljudi snimljeni su u jednom danu. Njih 5.000 pokušalo je pobjeći na zapadnu obalu rijeke, trenutno nešto sigurniju. Sad je bitno spasiti živote ovih ljudi, a pustiti bilo kakvu politiku.
pred nama je tamo Neretva, mi ne znamo kamo ćemo. Kako zdravlje? Koliko je Bog davo, trešnja i noge u... Kako si gdje si noćas prespavala? Fino je to gori lijepo kod jednoga fino. Jedan te primio ovdje susjed. Primio nas je dosta i fino nas bilo. Hvala Bogu. Čekamo pomoć da se prebacimo u Čapljinu, da ovaj narod spasi gole živote. Sve smo doma ostavili i idemo u neizvjesnost. S istoka i Stoca probijaju se do počitelja žele u Čapljinu. Srbi iz terorističkog sela Tasovčići na samom raskrižju prema Čapljini čak ni to ne dozvoljavaju. Putovali su cijeli dan, ne znaju kuda dalje. Bilo nas je preko 100 auta, možda i više. Onda ja sam bio 7. 8. došao sam do raskrsnice gdje su počeli žeć sa ozgar iz brda. Onda je opalio jedan iz rafala ozdal i bilo je 4-5 ljudi ispred nas koji su nas ustavili i okrenuli smo se. U tome se momentu svako okrenuo na putu i vratili se opet ovdje. I ovdje smo čitavu noć bili. Noć provode na otvorenom, sada već izgladnjeli. Gladni smo i djeci, čekaj. Čekaj. Ne svoje ostavili kuće, pa ne znam. Neki od njih uspijevaju se probiti do Čapljine. Čapljinu taj dan bombardiraju zrakoplovi, dalekometno topništvo udara po ulicama koje su pune prognanih. Bježi se dalje, prema Hrvatskoj. Jure, koga vozite? Izbjeglice. Otkud? Iz Međugorja, Širokog Briga i dalje sve redom. A dokle? Do Zagreba. Koliko tura? Evo, ovo mi je 4. od utorka. Spavanja? Ništa, 0, priko Sica, Žeru. Iz Hrvatske pak pokušava se učiniti najviše moguće i sama iscrpljena ratom za 40 sati uspjeva organizirati humanitarne konvoje s najpotrebnijim. Iz Splita za Grude, Neum i Tomislavgrad pod uzbunom zračne opasnosti doprema se pomoć za prognanike koji su doslovno zatočeni u podrumima prihvatilišta. Preko 100 kamiona otišlo u Herceg Bosnu, oko 1500 tona je različite robe, hrane, lijekova i ostalo. Hrvatski narod je neuništiv, ne može ga nikakva agresija uništiti. Ovom se prilikom pokazalo da za 40 sati možemo prikupiti jednu takvu veliku humanitarnu pomoć. Mi jesmo očekivali pomoć, ali ovako veliku i brzu nismo. Mi se od sveg srca zahvaljujemo. Cijela Hrvatska je sa braćom u Herceg Bosni i ne treba uopće sumnjati da će ta pomoć i dalje biti dostavljana bez prekida.
Tko je ostao u Vlasenici? No niko, samo muškarci ostali. Sve je otišlo. A tko napada Vlasenicu? To napadaju rezervisti. Četnici pucaju, eto. Bezbjednija mjesta, mi smo otišli, krenuli, pokupili svoju djecu, ostavili smo kuće, domove, posao. Ljude smo ostavili, eto što da vam kažem, što da vam pričam. Kako ratno stanje ne bi nigdje, u Zvorniku je mislim gore nego još u Rama, još je gore u Vlasenici sad. Čovječe, kaže, moj muž jutros me zove, puna Vlasenica tenkova. Kuda ideš, kako, gdje? Ma kaki. Radim 22 godine, valjda mi napust posao, ostaviti moju djecu u školu, valja napust sve krenuti, hajde. I gladan i žedan, nigdje ništa nimaš. Udijeli ti neko kekse ili čokoladu ili bombonu. Dok smo došli, eto, šta su ljudi radili. Dobro, tko to puca po Vlasenici? Srbi, ko će drugi, rezervisti, puci, vojska, samo vojska, samo vojska, vojska ih drži. Oni kažu da brane narod. Ko brani? Vojska, brani srpski živalj, a muslimanski... Naših novo formiranih prijelaza ovdje zadnjih mjesec dana, pa čini mi se između 35 i 40 tisuća ljudi, s time da je u Brodu ostalo između 20 i 25 tisuća. Još nemamo najnoviji popis potpuno točan. Ovo što je do sada popisano, izbrojeno je 14 tisuća i još nešto iz 42 mjesne zajednice. Ali morate znati da Brod ima 88 mjesnih zajednica, tako da, budući da su to ipak mjesne zajednice koje su manje, koje su još ostale nepopisane, računamo na do 25 tisuća prognanika, znači 6 tisuća iz istočne Slavonije, naših prognanika, i oko 20 tisuća izbjeglica iz Bosne. A da li može još primiti? Mislim da je više nemoguće. Možda još koja tisuća, dvije, ali da možemo Brod uzimati kao mjesto potencijalnog zbrinjavanja budućeg vala izbjeglica, to više ne možemo. I to smo upoznali našu vladu s time i danas gospodina doktora Langa, koji je bio ovdje k nama u posjeti i koji se interesirao o mogućem još potencijalnom broju izbjeglica iz Bosne, koji se po meni kreće između 60 i 70 tisuća ukoliko ove ratne operacije eskaliraju. Hoće li ovaj tragični egzodus Hrvata i muslimana iz Bosne za mnoge biti i put bez povratka? Teško je reći, no jedno je sigurno, sa onima koji su im učinili zlo, ovi ljudi više ne žele živjeti. Destabilizirana Bosna i Hercegovina od strane srpskih paravojnih i četničkih grupa proizvodi dakle sve više prognanika u kojima stalno živi i traje pitanje: tko je onima što svakodnevno pljačkaju i ubijaju dao pravo da tako okrutno troše našu sadašnjost i budućnost? Evo nas u Slavonskom Brodu gdje je pristigao jedan od konvoja humanitarne pomoći Hrvatske Herceg-Bosni. Gospodin Luka Krznarić je zapovjednik ovog konvoja koji je stigao za sjevernu Bosnu. Sretno ste stigli, ja vjerujem da vas sa puno nestrpljenja očekuju sjeverne Bosne. Evo, što je u 16 kamiona? U 16 kamiona je prvenstveno hrana za ulje, brašno i hrana za djecu, zatim odjeća i lijekovi koji su ovog trena najpotrebniji pučanstvu sjeverne Bosne. Mi znamo da je ovu pomoć dala su i društvena i privatna poduzeća, ali isto tako i pojedinci. Pa u pomoć koju je pokrenula hrvatska vlada u suradnji sa Ministarstvom rada, socijalne skrbi i obitelji uključili se sva poduzeća, društvena i privatna, humanitarne organizacije i pojedinci. Građani su dali zadnju koru kruha od sebe da bi pomogli unesrećenim ljudima kojima je pomoć najpotrebnija.